أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita kehadiran ni waktu ini zaman ini insyaallah program sin ad-da'watus salafiyah dain Ma'had Muru al-Islami insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin pihak na Quran si mudir namu kalasahan wairu narwain dain kan Syekh Alim Muhammad Syakili jari niya waktu ini yari inambuk dain mga faculty members in Ma'had Muru al-Islami amuin sumugpat sin pengajian niya na kauna dain di katut tanim insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bihayaon in mawdu na to pengajian serta pagpatuntong katutaniyo taubah at taubah atin niya mga pagtaubat insyaallah subhanahu wa ta'ala demo kita ni marayaw supaya kita makahampit si nikmatin ni insyaallah subhanahu wa ta'ala nari na ko magpalugay tukbal ko katutaniyo katan in guru na to mulia amo indimil pengajian na waktu ini wairon narwaing dengkan Syekh Basir Sahid Juan falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran Tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga maastay mangudang ang Islam. Muna sanglit iwan puji pamahat suci maha tinggi Allah. Tuhan mapatut puji hum sanglitun lagi pagtag-ipunan. Iwan salawat salam hapangu na to Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suntuan sing kita niyo kataan pahinang marayaw. Di nga sawabi ni sugpatan na mo yung pangadyan kaya lecture na mo din di silima bayaon pagkain nasabot ta amin pagmaksiyat pag-anya singgin hawaran sinambu piyapan jadi sinallahu ta'ala biyayaon sabuton na to aun day sabtoy ubat bangin mano siya makahinang siya sin mga parkala liyangan sinallahu ta'ala parkala di kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala long sin mga ulama at-tawbatu wajibatun min kulli dambin fa in kanat ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqin 'adamin fala thalathatu shurut. أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد ثلاثة لم تصح توبته. Long si mga ulama in pagtawbat wajib hakatan tiap-tiap dosa mahinang sin manusia. Bang inkiaunan sin maksiat haantara sin ipon iwan sinallahu ta'ala hawayun parsugpatan madtu pamanusia insurut niya tu ikaisa
an yuqli'a 'anil ma'siyah. In kalima pala'a bang musya usalun madto pamangat tianum ya'ni larutun siya. Larutun. Matarang kato niyo bang saupama intianum larutun sinambuok manusia tartanto marasambil kamot niya. Unin maksud asupaya di na siya tumuhok magbalik. Bihato in kahantang sinhinang maksiyat. Iyon sinhambuok manusia larutun niya roon hagin hawaran niya. Buktuon niya dahin doon hagin hawaran niya. In kakahinang niyaon. Inhi kamaruan niya. Anyan di ma'ala fi'liya. Pag-ubos, pagsusunan niya. Inhinang niya yadto. Inhi kato niya. Tantuhon niya tuod. Hagin hawaran niya. Hindi na siya magbalik-balik himinang madto. Mapuas piyag. Susunan niya in kakahinang niya maksiyat fallahu subhanahu wa ta'ala. Nabang saupama in pardusahan mo aun parsugpatan matto pamano siya biya sin saupama ini kaw makakawa kaw arta sin hambuk tao na subay mo hiuli madto atawakan nakapamakakaw hambuk manusia nakabuno kaw hambuk manusia na subay kaw madto mangayo ka maapan kaniya magdiat kaw bangkaw nakabuno atawakan bangkaw nakapanglimot kaniya nakabissara kaw simbissara mangi haway roon siya rin doon subay ko mga yuk ka maapantuan ni nakoy ni nakalbissara bukun marayaw kay mo. Di nga sabab yan, amuyat to ni kaupat isabang saupama in pardusahan mong hatungod pamano siya. Mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Inarikato sinallahu ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pagtaubat kamu, fallahu ta'ala, katan, o kamu mga mu'min, o kamu mga namamaratsaya, mura-murahanin kamu magparuntungan. Di nga sabab ini mga kiaulungan sinallahu ta'ala, sabbuton na to, indusa, mahinang na to, fallahu subhanahu wa ta'ala. Marina kita niyo palo sa siwi-siwi, amo indusa, di pagkananaman sin kita niyo manusia. Muna-muna, dusasin mata. Tungtumuntain mata ta magpakahinang pardusahan. Siwo daing kiaunan nagkukulang. Naglilingkod. Nagtitidog. Iwan nagpapanaw. In mata mo makahinang dusa. Fallahu ta'ala. Biyari ni kahantang niya. Bangkaw nagkukulang-kulang. Kamatauran sin kita niyo mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala. In pamayway sin kamatauran sin kita niyo. Kamatauran. Aun na TV niya. Tape. Bukun tabis sarahon in TV wat kana inyan liangan sin syara. Bat kana inyan ditud makajari. Sumagawa in TV biya sa pantun baso. Mithal. In baso matarang kato inyaon pag-inuman ta. Pag-inuman ta. Sa takala in baso, kialuunan siya sin ala. Inyan baso yan, di mo na siya manjari, inumun sa ingari siya masarto. Sabab matarang kato, in ala, hiyaram sin syara. At tawakan in layaon pagkakaunan, piyagkaunan siya sin hiyaram. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, suway na siya masarto. Di nga sabab yan, tunarain lay, di nga sabab sin lumi, diutang kaniya. Di nga sabab yan. Biya na sin mga TV. Di mo kasayuhan, indo sa sin mata mo, kakitaan mo rin doon. In mga babae, liangan sin sara, sin Islam, hipakita in aurat nila, kakitaan na sin kita niyo. Biya sin mga komersara, mga TV, mga shampoo, mga
Kaginisan niyo, kakitaan na to na. Ayaw pa hindi magkakita, kita niyo tao maas. Minsan bata-bata, kakitaan na sin bata-bata. Aun waktu bata-bata, amo na yat tuin kasuligan niya, kakitaan ni mga parkala bihad. Gumaan na pangatod niya. Naglilingkod na mikyan. At ngayon, mano siya magkita TV, naglilingkod na ka, atawakan, nagkukulang na ka, bihad to. Di nga sabab di na to yato kaingatan. Di nga sabab sin nakakita kita rin nga mga liangan sinadlaw ta'ala, inya to rin nga mga nakahinang kita ni pardusan. Manawkaw, labiaw na rihawla sa buwangga. Kakitaan mo in kababaihan, gimuwain aurat nila. Nabangsaw pa maniyadto, inmano siya, nakakita, pag-uus biya, wayroon na kanya. Hati na indo saya on biya sa pantun, pikot sa lumaway kanya, wayroon biya, panghalaka kanya, inyaon tuwi, bang inmata nakakita sin parkala yaon, liangan sin syara. Labiaw na mga mano siya, naghifit sin Quran. Nanununtot sin Quran, bang sila magpakakita sin mga parkala yan, magkalawa. Sabab in mga sila yan, sasat sin syaitan sa lagu-lagu. Ikamaruan niya rin ginawaran ka, amo na intay nga. Ang waktu in music, wala na to ba yan kaingatan? In music, in yan, hambuk ding ha mga kakahinang sin syaitan, panasat sin syaitan, hasupaya sadyain manu siya, malibang siya, malawa kaniya in baya niya mamasa dumug sin Quran din kasabab sin music. Bihaon in pamayway sin ka musliman, magmaabta biya hawala kyugdan, in kyugdan suway sila magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mag-music, majugjug in kauman, di makatugin kaiwanan majugjug in daggal sin tao. Bukon in kataan sin magdurungog music biya, kay mo mabaya dumungog. Bukon in kataan manu siya biya to. Suway mo adjust-adjustan. Bang kaw magdungog music mabaya, tupot ikaw sadya. Ayaw ko manglapay na kaibanan. Wala mo kaya ingatan, nagdusa na kaw. Bukon sadya do sa paginhawaran mo, sabil pa kaw man, nakalapay pa kaw. Yan mga kiaulungan sinadlaw ta'ala. Nagpukulang, naglilingkod, nagpapanaw, nagtitinog aun waktu mano sa biwutang hatay nga nila imusi. Inyang dusa. Nawang tarik pagtawatan fallahu subhanahu wa ta'ala. Ditay ni kaingatan. Ikatunya dila. Dila aun waktu mga kiaulungan sinadlaw ta'ala. Ayaw pa tao way panghati, misan aun panghati aun waktu makalikdas maghimumungan atawakan malikdas makasuy-suy hatay mangud ni haway rundoon. Ini katan himumungan namo bukon sadya kanyo muna maripagin hawaran namo. Indila tay ni makaan aun waktu makapamungmung kaw. Aun waktu inmano siya day nga sabab sin kakaan sin dila niya iban wayroon na anat indila niya magsadbot sin lapal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na anat indila niya mamudji fallahu ta'ala. Ang waktin manu siya bang makahungko bukon ini kapamong masya Allah subhanallah. Sa ini kapamong amin himumungan bukon marayaw rungun patayngan. Inyan busan isab mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Ang pakaiwanan manu siya mangdahi matusuy-suy pakain pakanya amun pagyan namima inyan do sa isa fallahu subhanahu wa ta'ala sa laguna. Dahil nga sabab ini mataod din magkahinang sinding hawaran na tulusa. Nasuway kita niyo magtawat mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita niyo magtawat. Inyat to din nga mga dosa siwi-siwi. Dosa siwi-siwi makawa na to istighfar. Sabab tungtumod na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan na to. Suntuan sin kita niyo. Kaya ingatan na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi iaampun sinallahu ta'ala in pardusahan niya nakauna iwan sin nakahuli. Sumakawa. Kaya kita niya umat niya in siya magtatawat mag-istighfar fallahu ta'ala. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 70 مرة. Siapaan niya Allah subhanahu wa ta'ala, bunatod lang nain ako. Mangayong ako istighfar, kamaafan Allah subhanahu wa ta'ala, iwan magtawat Allah ta'ala, halawm sinangkadlaw, makakapituan palabi. Biyadin nabain kita niyo. Wala pa kita niyo iiyan sinallahu ta'ala, indus ata iyang pun na nakauna iwan sinakahuli. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sinallahu ta'ala, magtawbat kita iwan mag-istighfar Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paindu sa rakula, tumtuman sin kita niyo, inasabot taro sa asibi, inya tumakawa sinudo. Bangin mano siya nagwudu siya, piyarayaw na yung pagwudu niya, iagad niya in aturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta in niyat niya magsutsi sing ginawaran niya, sarta sumud siya magsabahayang atawakan mamasa sing Quran, hapag wudu niya sadya, indusa sin mata niya, indusa sin tainga niya, indusa sin simud niya, mapakpak, makad tumuding harul sin lima niya, sambil parul sin sikin niya. Adapun, indusa rakula fallahu subhanahu wa ta'ala, inmano siya manakaw, inmano siya mamuno, inmano siya magzina, inmano siya manglibot, inyan suway mo pagtawatan fallahu subhanahu wa ta'ala. Bangsa pa makaw mananakaw, kaw tay manghud ko, kabuwa ka fallahu ta'ala. Kabuwa ka fallahu ta'ala, kana in mananakaw, liala na sinagdahu ta'ala. Banghadjay na ka maisdam, amoy na marin tara hindi hasara hahula ta, biasin mga sila, in mananakaw suway pag-uturan lima. Sumakaw at tumtuma, misan pa kaw nakapanakaw, naubos min arta di hababaw sindun niya, ukab in lawang tawbat fallahu subhanahu wa ta'ala. Damik yan ukaw tay mangud ko nakapamuno. Aun maktuin mano siya, mukto na in pangwat-wat nila harakmat iwan ulong iwan kaampunan sinallahu ta'ala sabab in siya nakabuno ang katao, parwa tao, patu tao, pahangpo tao. Malawa na laong inamin niya, halawm sindaghan nila, long niya maray, way na ini kaampunan kako, ba't tao mangi natuda ko, ang po na intaw na nabuno ko. Di nga sabab yan tuway magpatumtum kanya, mukto na in pangwat-wat niya fallahu ta'ala. Ukaw tay mangud kuha kamisdam, tumtuma. Ayaw pahang po in nabuno mumisan miyabot hanggatos. Ampunon na kaw sinallahu ta'ala. Ayaw malawa kay mo in pangayo kaampunan. In Allah subhanahu wa ta'ala buklad in lima niya. Umampun sin mano siya mga ngayo kaampunan. Magtatawat ka niya sindum. Sambil pamaadlaw, inadlaw sambil pamaroon. Buklad in lawang kaampunan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aun pawaktuin kita ni mano siya, indo sa magkahinang tafallahu ta'ala. Di na to pagkananaman, biyasin sa pantun, sinhambo pusog, makahinang dosa fallahu ta'ala, biya sa pantun pikot sadya lumaway kanya. Ang paintao mu'min, bang siya makahinang dosa, biya sa pantun yaon si hakid bud, bang siya makahinang dosa, innanam niya akong kadaganan siya sim bud yaon. Dahil nga sababi ni mga kiaulungan sinallahu ta'ala, panawag-tawag na isab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallahi, wastagfiru fa inni atubu fi yawmin mi'at marbat. O kamu mga manusia, pagtawat kamu fallah, iwan pangayo kamu istighfar, kamaafan, kaampunan fallahu ta'ala, bunnato din ako, magtawat ako fallahu ta'ala, halawm sinhang kaadlaw, makahanggatos. Masya Allah. Suntuan na to, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, magtawat fallahu ta'ala, makahanggatos, tiap-tiap hang kaadlaw,
nabihaon na suhon na to ingin hawaran na to. Makapila ba kita niyo mag-istighfar fa Allah? Makapila ba kita niyo mga yukampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala? O ko tayo mangud kuha ka Islam. Ayaw ko mag-angan-angan pagin hawaran mo ba't ini kawayrun ko na kahinang lusa fa Allah ta'ala. Tumtuma, ginhawaran mo piya panjari sinallahu ta'ala, wala mo kaya sujud inyan lusa mo fa Allah ta'ala. Asabab kaya ingatan mo, ingin hawaran mo piya panjari ko sinallahu ta'ala, bukun hasupaya ini kau mag-enjoy kau rihabawaw sin dunya. Bukun dihilan kau usalun mo sa jaha kawayaan mo. Bukun dihilan kau akal hasupaya hipangakal mo. Bukun dihilan kau sinallahu ta'ala, pangita hasupaya hipagsasap mo rihabawaw sin dunya. Bukun. Dami kiyan mga kiyaulungan sinallahu ta'ala. Bukun dihilan ko sinallahu ta'ala pangatayan, hasupaya sadya kalupahan mo inallahu ta'ala hukun. Ipanumtum mo, hilasa mo pakain, bukun. Sumagawa, piyapanjari kau sinallahu ta'ala, dihilan kau pangatod, dihilan kau pangita, dihilan kau pangdungog lagi, dihilan kau pangatayan, iban dihilan kau sinallahu ta'ala akal, hasupaya ko magkapagtag-ipon kanya. Sabab piyapanjari kau sinallahu ta'ala magtag-ipon. Dahil nga sabab yan, bang ingin hawaran mo, wala mo yusal piyag tag-ipon, iyan niya mo in pagpapanjari kay mo sinallahu ta'ala. Sabab bang kau nakanya na fallahu ta'ala, nakapagmaksiyat na ka fallahu ta'ala. Mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, magtawbat kita ni fallahu subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to, inallahu ta'ala, bang inmano siya magtawbat, makuyagin allahu ta'ala. Dihilan ta ka mumithal, biya sinsapanton sinambuok maas, nalawain anak niya. Bukon na dyan nalawa hang kapito hang kamulan sambil tiyahunan. Insusasin maas, di na kamu suysuyan ko in kamu takamaas. Nabangin mano siya, ikat tuta fallahu ta'ala. Nagmamaksiyat fallahu ta'ala, in sila yan lima layo na halawang sin ulong iwan sin rahmat sinallahu ta'ala, iwan sin tiyum kuman sinallahu ta'ala. At tinawala na sila rin yung halawang likusan sinallahu ta'ala. Diuktol nila na in hudud sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sabab yan, in pagyanong tawba, amuin law niya magbalik ko. Hati sin tawba raja'a, magbalik ko matufallahu subhanahu wa ta'ala. Chay, hikat to ta pahambuok anak mithal takain. Bangin anak miyat to paina atawakan nakawatok na paina. Tiyahunan siya dalawa, unuwahain ka na naman sin ina, hagin hawaran niya, atawakan ama. Bukun bahain ina, makananam kakuyakan. Tumangis, amuin tangis kuyag, kanain anak niya, nakawalik naman kaniya. Mga kiyaulungan sinallahu ta'ala. Inallahu subhanahu wa ta'ala damikyan, lando da isab in kuyag niya, wang in manu siya magtawbat kaniya. Riwayat din kan Abi Hamzah Anas ibn Malik Ansari khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya ini ya Anas ibn Malik, insya ini magsiserve siya, magtatabang-tabang siya ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long niya nagsabday Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bitawbatil abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi wa qad adallu fi abdil falahu. Inallahu subhanahu wa ta'ala makuyag inallahu subhanahu wa ta'ala hatawat sinambuk ipon niya. At inewangin ipon magtawat makuyagin Allahu ta'ala. Biya sin hambuok suy-suy, hambuok tao, nagtutulak-tulak, hadisert, si masagat tatasin unta, mahuli na hulog siya. Mahuli na hulog siya. Paghulog kaniya, hamok riwayat, nasabot, narararen dito in pagkaon niya, iwan sin pag-inom niya. Paghulog kaniya, nakaragan in unta niya, dahin doon hula,
wayrun ab-abon, di nga sabab yato, di matong insusa sa lago-lago sinambo kusog. Asabab mayta, in pagkauniwan sin pag-inom niya naranas unta niya miyakoy. Punuin na hinang sinambo kusog yaon sa siyamat pahuli kahoy, nagkimulang si mandig sarta iwan kasusahan. Asabab sin nalawa, nakapakoy kanya ipunta niya. Awayron man pa na yung inamok usog yaon, nagkukulang-kulang siya, pagbulat sin mata niya, dahin doon nahaunahan niya, inunta niya, magtuwi niya, kiaputanin hukot siyagaw, sabab sin kuyag niya, nakabalik inunta niya, wayroon siya nagpuno-uno nagwat-wat, amoy makabalik pa, kabihad tumiyakoy na. Pag-uwas inamok usog ini, nakapamong siya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min shiddatil farah. Nakaya ninamok usog ini, o Tuhan ko, ikaw inipon ko, iban ako in Tuhan mo. Long sin Rasul, dahil hasabab sin kuyag sinamok mano siya ini, nakabalik unta niya, na laong mga siya naghimumungan. Dahil hasabab yan, bangin mano siya, malawong siya maghimumungan, inyan to dirihilan kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadyabang kau nalawong naghimumungan, pag-uspya untol ko sinambok mano siya, di mo tay maun, inyan bukon na kay mulaong, kibir na in kay mo. Ha? Kaya ingatan mo nalawong na kau, pag-uspya untol ko sinambok mano siya, biya sa pama kamo, ginawaran na mo, magwasihat, magpatutumtum, magkalawong, bang sa pamamalawang patuntungan nyo kami, bangon kasaan na mo, na ayaw nyo man kawa. Sabab mano siya kami. Bihat to mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Inallahu ta'ala lando tod siya makuyag. Damik yan, dusa sin mga mano siya magjijina. Ang waktin mano siya magjina, inusog magbabae-babae, inbabae mag-usog-usog, in mga yan, aun kaampunan niya. Aun kaampunan niya. Sa tumtumon na to, inkiparat. Inkiparat sin tao magjijina. Biyasin nasabbot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuok babae. Hambuok babae, miyato pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sartain siya yaon burus. Burus siya, asabab sin pagjina, insenihati niya prostitute. Inagina ya Rasulullah, asabtu haddan, fa'akinhu aliyya. In maksud niya lang niya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atin niya, jimatukan niya, in narugtul niya, in sara sinallahu subhanahu wa ta'ala, magpahukum siya, bangun hukuman kaniya, sabab in siya nakapag-zina. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, timawag sila nga buok, ding mga wali niya, laong tabi nga mga kaasawan niya, inagi niya, ahsin ilayha, fa'idha waba'at fa'tini. Pariyalaan yun na alaw na inbabay ini, bang so pa mapag-uus niya umanak, dahan yung mari. Piyarihala, inbaba iyadto, pag-uus imanak, diya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, iukum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inukuman kanya, amuna inti sinbato sambil siya nawapat. Pagwapat kanya, si mambahayang niya kay Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong sin umalya Rasulullah, makad ko sumambahayang si babay yan magjijina. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunarto din babay yan, nagtawbat siya. Intawat niya mga Japonon bagyo, natawakan tipunon, in mga di bagyo lang niya makakanuman, kanuman pagtawat, then di hahula madina, akon makasibuan, atawakan makalawi. Sabab in baway ini, nakalando tud nagrida siya, fallahu subhanahu wa ta'ala iman parasul niya, sindil hukuman ka na tiro sa simbatu sa milnawapan. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sinallahu ta'ala, in babayat to piyasud palam sinsuka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sinallahu ta'ala, matao din mga nagjato, damik yan hambuk usog, nakapamuno, biya na sinsambat ko, o ko tay manghud ko,
ayaw mabugto halawm sindaghal mo saukat na ko nakabunuhang katao parwa tao sambil pang putaw hindi na ko magtawkat fallahu ta'ala. Siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok usog. Long niya kana fi man kana qablakum rajulun katala tis'atan wa tis'ina nafsan. Kaunan haon na amuin aun na kauna rin kanyo hambok usog nakabuno siya kasiyaman tagsiyam tao. Nangasubo siya tao taga pangati rin doon halawm sin kauman niyaon magpapahido siya. Long niya nangasubo siya mawaya siya magtawat. Fadulla ala rahib. Kaya hinduan siya matu farahib. Inhati sin rahib. Long hahadith ini amuin tao mag-ibadat kulang in pamaham niya. Pagkat niya imian siya long niya nangasubo siya long niya innahu qutila 99 nafsan fahal lahu min taubah. Unatulong niya in siya nakamuno uno kasiyaman tagsiyam tao aun pa ba inilong na tawat niya insa mong sinamugtaw yon mayroon magtuwinel liamod na diuno hikahanggatus kanya hangkan mga kiaulungan sinallahu ta'ala patumtum ha mga tao lapay na ingin hawaran namo kulang panghati bangkaw pangasubuhan ayaw ko jumawag magtuiwang muri pakaingatan tanto injajawaban sahingga injajawaban mo yun wala mo kaya pangadjian atawakan kaya rungukan ha mga ulama amoy ulama magmumfaat in ilmu nila kabuhi nila amoy mga ulama kaya waritan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding naman na ilmu ha ibadat ha akhlaq ayaw ko sumamong magtuloy. Sabab ada kalamabiya, kita sinhang katao yatdo, pag yan wayroon magtuloy biuno. Sa intaw ini wala siya miyugto, kapag pangasubuan, nangasubo na isab siya. Di nga sabab yatdo, kaya hinduan siya matto, fataw alim. Fadulla ala rajulin alimin, hati niya tao takapang hati haakama. In pangasubo niya, in agi niya, law niya, bunato din siya nakamuno na hanggatos tao. Aun pababain nilang tawat niya, inagikan niya naam. Waman yahulu baynahu wa baynat tawbat. Hati niya, unuin mga sabab na hinang-ut, nakaut lang haantara mo imansin pagtawat, in agikan niya, paboy ikaw matto. Intalik ila abdin kada wa kada. Ikaw akaw man habeni pabeni. Yani fa inna biha unasun ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillahi ma'ahum. Katukaw bimana katukaw pa kauman amuin nagtatagipon fallahu Ta'ala sa taakad kaw magtagipon kanila. Wala tarji' ila abdika fa innaka abdul su. Ayaw ko magbalik pa kauman sababin kauman mo kauman mangi. Atin nebe sinakay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi amuin maglain pa ding hula kafir hula pagmamasyatan madto pa hula pagtatawbatan. Naray nga sabab ini mini kinamuk mano siya nakaabot man siya tungaan sindan di matong kanya in kamatay. Pagdatong mon kana sin kamatay miyaw na in malaikatur rahman iman si malaikatur rahman. Adab inagi si malaikatur rahman intaw yan panaw na magtawat. Mukbilan bi qalbi lillahi subhanahu wa ta'ala. Tima niya to din pagtawat alam sin pangatayan niya kana sinallahu ta'ala. Inagi si mga malaikat radab innahu lam ya'mal khairan. Wayrun pa in manu siya na kahinang marayo. Atin ang pasung manaw. Dahil nga sababi ni naawnin pagdiskas sin malaikatur rahman iwan sin malaikatur adab. Inini daril na isang makawa bukon sa jatwe in magdiskas maano siya hatungod sin mga parkala biin. Misan pa to yung mga malaikat magdiskas da. Sumakawatong tumon na to. Bangin pagdiskas sin malaikat, pamalaikat, in mano siya, pamano siya, wayroon maghukum tartan to di magdao. Di magdao. Sa aon tao miyad to, kanila, nagpaut, iyan, ipapasukod, intikangan sin hamuok mano siya yaon. Dahil nga sabab ya to siyukod intikangan, bangsaw pa malaw niya intikang sin panaw niya nakasuok siya pakaw man kadto niya insiyan taon na sin
kauman katun niya, na nakasukok man to. Nabiadahan kahantang mga kiyaulungan sinallahu ta'ala. Bang mag-discussin mano siya, suwaira, labiyaw laha pag-arama, suwaira kita niyo magpaut, magpahukum pa Quran iwan pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani hasun na niya. Naray nga sa babiyat to, in mano siya ayat to, iyan pun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang painummat ini, mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, minsan hauno kita, hauno kau tampat, hauno kau hal, bang ko magtawat fallahu subhanahu wa ta'ala, ampun ko sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuray nin ummat na kabidda ding hakatan ummat. Hau po inumon sumagawa aw namuk adlaw hamuk dumdilan sinallahu ta'ala, bang siya makaibadat, biya da siya nakaibadat kawalan tagtu bulan, kawalan tagtu taon iwan upat bulan. Bet katuan na. Amo na yung pagilulatul qadar. In sarayo, in ummat, ang indarajat sin ummat ini. Di nga sabab yan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magsama sibo kita niyo magtawad fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sa pamahingin nawaran na to, na anya na to, wala na to kaya pag-ibadat fa Allah ta'ala. In kataan dihil ka to ni'mat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ding naman hapangatod, ding naman hapangdungok, ding naman nahimumungan, akal pangatayan, lapay na yung mga pangarta na to, wala na to, nausa nakabayan sinallahu ta'ala, ando, magtawad kita, usalon na to. O ko tayo mangod kuha kami Islam, tumtuma. Ayaw mo hina nga sabab, hangkan ko rin makapag-ibadat ba't ini ko miskin. Kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam miskin. Mataw din sahabat miskin, sa wala sila naligap hapag tagifon fallahu ta'ala. Dami kanu ko tayo mangod ko, ayaw maligap kay mo. Asabab ini kau rayahan, mataud indayahan, ya Abu Bakar Siddiq radallahu anhu dayahan, sumagawa wala nalikap hapag-ahama, gaman simunod indarajat niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kau maligap, sabab ini kau nakura, kiaulungan sinallahu ta'ala, ki Umar ibn Khattab radallahu anhu nag-khalifa, awon tag-khalifa haning katilingkal sin dunya, sumagawa wala nalikap, hapag-ahama, hapag mabuka, hapag hinang harakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Matao din mga parkala hinangon sinmano siya rison. Bang sa pama ko nag-uusaha, matao din mga sahabat nag-uusaha, sa waylon na kaligap kaniya. Hapag tagipon niya fallahu subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mura-murahan, hatungod sin pagtawat, mataod in mga parkala, masabot na to, di nga maasiyat sa in khulasatul qaul, kanyuk nung kansinhimumungan, magbalik kita ni magtawat fallahu subhanahu wa ta'ala. In mano siya, nagjujumat-jumat, ando pag 5 wakto na kamo. In mga na magli-5 wakto, pakusugon nila in pag-ibadat nila, tumawang sila akama Islam. Bangin akama Islam sa pamamakiring na, ando na pabuntulon na to. Tumtumon na to mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Ayaw na to, hiutangin akama Islam, akama na to, atawakan pinditon na to, in pagdunyahao na to. Mayta, bangin mano siya, biutang din pagdunyahao niya, wayrun tartantong gumayunggong. Bang maligad in mahulog na in pagdunya niya, dinunao niya pangatasan butanan na in akama, saggaw na in dunya niya, bukong bihat yung kahalan. Suwayin pagdunya, pipindit na to, sa inliuluto na to, diubutang hao na to in akama. Bang sa upamin pag-akama na to, biya ganta, malidas na. Bang sa upamay sambayang na to, napahil-pahil na. Bang sa upamari na kita magjajakat, magsasarak ka. Magsarak ka kita para yung tayong pag-ibadat tahibin tayong dunya. Suway bihat to. Biyayaw nin mga Muslim, kimo kanila in ibadat, amuin, labiyaw na nin mga pagtabang akam Islam. Nagpataod na dyan kita sin arta, kaya lupahan ta na in arta yaon panandas ka to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga yung kita niyo istighfar, kamaapan, kaampunan fallahu subhanahu wa ta'ala. Inagis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haythuma kunt. In mana sinittaqullah, kabuka kau pag-ibadat kau fallahu ta'ala, hinangin katandiakan layuin katandiangan. Ittaqullah haythuma kunt wa atbi sayyatin hasanatan huwa. Iban uruli in hinang mangi sin marayaw hipamapas kanya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Iban pagparayaw kau sin laku tabiat mo, piil palangay mo pamano siya. Amun piil palangay piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mura-murahan mga maastay mangud dito na sadyain pagpatumtum namo bangsa pama aw himumungan namo wala imamu kamura ko man magpaamo bangsa pama aw himumungan namo di ni matayma na magmaap kamo in magnasihat biya sa pantun magkaon in kawaon na to sadya in unod in bukog ayaw na hati na in mangi hibiin na to kawaon na to in marayaw ibalik na mo kayo mga bato inshallah. Alhamdulillah, yadto na sa rayaw-rayaw pagpatumtum sa pangadyan ato tanong katantan nalulupa karuramayan nakatumtum na iba ni mga sila amin naligap makabing na paamoy mapatot niya hinangon nakabuhin niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala na intutog hinang niya na amuin daran siya nangangayo tawfiq pa Allah subhanahu wa ta'ala si uno-uno na rin ng mga hinang asupaya inyat to mahinang na to puunan lutuan ang daong padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari in kami magpasampay sin kasila sa pakatan amoy muna inilimurungdong si programa sin Idawul Islam dahil hawak-wakto salam doa kanyong katan mga katawtay manguran sibu dahil kaaunan yari halaw man simula na to ini sampai pa masuok maring pa ini hula na to mari pa ini sadlupan ini sampai panto pa mga hula Arab hula Islam yan yung mga katawtay manguran na muimbya mga simusupat katutan yung masimasi alhamdulillah salam doa kanyong katan mga katawtay manguran in kami rin na makaurol katan sin ini kanganan niyo sumagawa labi ipangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala sinang malibadan sin kita niyo katan insyaallah ri malukpas inang malibadat na to sa tiyo-tiyo hinang bangyan ikhlas patuhan Rabbul Alamin ganda mangganda itutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah salam doa kanyo katantan murah-murahan papabarakatun katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang na to ini amoy in tungbasan kita niyo sa rayaw-rayaw dito hadlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami ini rin di Idawul Islam na magpasampay sa sin amanat sin kamo sa babing katantan amin piyang lamurin niyo marikamo ini niniyat na mo ini amanat sin kamo amin biyutang niyo rikamo subay na sadya ipasampay sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala biyadto ray sa pinanganangan sin kami katan sarta iniyat na mo ini biya kami sin nagtanom sin ini dahil mga jambangan dahil halaw sin surga na ando kaylo at niya imiwan kamo magbubo sinamin tiyanong ini asupaya bunga niya insyaallah subhanahu wa ta'ala magtataod sampay hikawin na to dahil di hadun niya masimasi siya nagbubunga insyaallah subhanahu wa ta'ala yato sadya imbiya mga ini bisarasin kami na magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli ka niyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa na ito magbalik amoy timil Panginoon sa nakumanaw-po supaya makakakita niyo barakat dahil amin tiyamadyan sin kita niyo ay doon insyaallah sa laban ang kita makaroa damikyan magsarang sukor kami ang mga katawtay mahunran mo tinutukuhan nida sibo din kaya unan din di iban sinawa ula malingkatin na hinang nyo jacket Allahu Akbar kaya supply nyo ini munasib ko da mga biya kamo magkatumari magmumuto biya mga magbuhot ba alhamdulillah zadallah rizqakum insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amin pumugot kumusugaman in pagtuko niyo sambilin parkala sin pagpatumtuntay ni amin mag-anak apo sambil payaw mul kiyama di kita niyo may gawin insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan ipangayon na to fallahu ta'ala biasin Panginoon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma thabbital qulub thabbit qulubana ala dinik wala ta'atik iban sinambok Allahumma sarrif qulubana ala dinik wala ta'atik insyaallah subhanahu wa ta'ala amyan indarani pangayon na to fallahu subhanahu wa ta'ala supaya makatutog kita nulain doon harakan sin Allah hapagtawang Islam doan ka na ba tuan? bismillah subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin amin